Podmornica, bača mene odmah dolje. Jesu, svega mi podmornice. Jes, znači nisam loše očepio. Bez tebe. Evo da je podmornica gore. Zato ona vojna, jebote vidiš da je baš. Stiže misl, ali... Ma Marina objašnjava. Ima. Moja. Pošto smo jebi kad smo ratovali i uzeli su opremu, brate. Vidi, torpedo, Neki cijeli trag. Ovo crno, brate, što... Delfini ništa od starije podmornice. Evo ti podmornica ispred, brate. Znaš što je podmornica? Nema tako u Podgoricu, ali... Nema toga u Podgoricu, nije u Top Hill, ako ćemo pravo. Moj krug malo lijevo. Puši ga ti malo, a? Neki zajebani spomenika. Brate, kako je dobro. Brate, daj mi to. Odmah. Yeah, look, submarine. Yeah, we need to take a picture of the submarine. I'm hungry, let's go! You are hungry, really? Yeah, really? Hey, I mean, there was a guy looking for you. Are you hungry? Yeah. Nikola, mora So, go to it then. Let's go on this side. Where is submarine? Yeah, but on this side is better. Picture of the submarine. Then we will take a picture. Ćemo se slikat se ovdje sa... Ajmo prvo ti mene pa ja Stići podmornicu. Možemo lagati. Ajde, idemo gore, s ove strane bolje se vidi. Alo, dođe, ba. Realno. Ali je ovo neka vala podmornica, mala je. Ali što se poređali, brate, svaka čast. Sad bilja ima digitalni i onaj, brate, naš kakav bi slika ispala brutala. Brate, vam su svi poređali na palubu i stoje. Aj slika jedno pala. Ajde, stani sa mojim brzo, dođi.